khumuka isiqoko khumuka umakarapa amathaconsela entshebeni yilephu. Kwividiyo yethu namhlanje siphethe udaba olusematheni isikhathi esiningi impela kule nsuku kuma ama-debate left right and center mayelana nodaba le-protection nokuvunyelwa kwama-social ethu singasho sithi labo bebekwi-exile bebelwela i-struggle esizwe la South Africa, laba abebesemazweni lawa ngaphandle esithi ayisiza. Kuba khona debate ke ukuthi amapha amazwe ayisiza during lezo ikhathi lezo ezobunzima, especially ngama-80s. Lana kule video ke siphethe wayekhomanda we-army yezwe laseSwatini ngaphansi kobuholi bwenkosi uBab Sobhuza okukhomanda uFonono Dube. Ubaba ke uyachaza ke ngokuthi what role bebeyidlala njengezwe laseSwatini, ukuthi obani bexhumana nabo. Uyachaza kabanzi lana ukuthi wayexhumana direct no King Sobhuza if kukhona into ethinta i-army yomkhonto wesizwe ngaphansi kwe-ANC. Lana kuyabala amagama ayexhumana nabo o-President Zuma nobaba Oliver Tambo. Uyabala ukuthi yena wayedlala yiphi part, ebala ukuthi kwakwenzakalani. So ke sicela sithokozele silalele kahle na indaba. Cela ni-like and subscribe ku-channel Isicandulo. Danke, siyabonga. Babulala lapha nje akusho ukuthi kwakuyinzalo, bebahlala ke la emakhaya uze kubaphephe ekutheni ubafaka enkambini ufika ukuthi siside kungakubethe namnyelo phila. Lokunye lokwendiwe ngiSobhuza uthi ngalelinye ilanga kwase kushaya 11 ngobe ngaleso sikhathi kwakungemi lwabephethe impi yakangwane. Kwashaya lomnye general eSouth Africa wathi ngiyangena lapho, angifuni nje kubona isota edutatane nami lingiphazamisa. Akashongo ukuthi uyawubulala wase kune-ANC lapho, kodwa akashongo ukuthi ku ngathatha ema-officers batawubati abanye labakithi boGanimali, umntwana koSimahlaba nalabanye saze sabangu-4 saya emasundwini lapho inkosi yayikhona. Sefika nga11:30 ngayibeka le ndzaba ngathi silo iSouth Africa ithi iyeda itawu shabe ANC la ayifunike ukuthi sibe khona. Uma ke silo ungathi awufikanliso ungcono usibuyisele ekhaya, siyawuvala lapha egedeni nokuthi singiforce asinayo elwane phela nasifele lapha. wathola wase uthi bitane Martin Mtsinisi abe private secretary. Yase wendi note mkhipha kona lo webusuku umthuma wakungibhota lwabe upresident ngaleso sikhathi. Yavikeleka ke le ngobe sasitaba nelicala kamhla uthi asikabavikeli, kanti ngithi lesithi abahlale la. Kwase kuba nenkomati yakhona sayinwa
South Africa neMozambique. Angikhona noma isayini wale emfuleni enkomazi. Nababuyele emva fike wayicosha Marshall ANC. There were 80 banetibhamu tabo. Wathi President Zuma bala Joe Slovo balekani naleti bhamu ningene eSwatini. Yathi iSwaziland ngeke inimikise emabhunini. Kanti kunemthetho aka-UN lothi Resolution 445 lothi uma kune emavelalwako ngala nangala kune neutral state la emkhathini. Le neutral state ayuvuma ukuthi ama logistics endlulela ayengale. Nakwendekile lokho lelive lelingale linemvume yaka United Nations ke manje linemvume ukuthi lingalishaya lingayishaya le neutral state liphinde lithathe lifake phasana. Ngwani ngoba bavikela abantu ba ngiko ke lokwakumatimake lekwathi sobhuza nasa avumela iANC ukuthi iphumela wabita ngoba besajele ngaleso sikhathi Nelson wabita Thabo la bese eZambia ngaleso sikhathi banamzo loba ngimabhalana sabuba befika la wathi ke niyabona ke bantu abami ngitanivumela niphume la nihambe niyawutraina kepha nasenibuya senitrainile nibuya netibhamu ningaqali nibuye ngala seniyawufuna lenye indlela lapho ningangena khona. Wavunyelwa laba ke sebangena eSwatini 80 nathi netibhamu tabo. Kwafunakala ke manje ukuthi ngene la elwanyene ehlanzene ufake emasoda ngibabuyise bonke ndzawonye. Ngase ngicela foreign minister wakithi kwakungumnisi ngaleso sikhathi ngibitele nanzo makwendela sitobonisana phela ukuthi nasivumelano sesephuka ngekuthi ke bathi lo uthi ngangikhona wabe Tambo sothi akukhuphuke Zuma la elwanyene eMaputo ngobe Zuma nala yoba shito nje nangabe nanisilalele kahle speech sakhe emzukwana abeko wathi ngathi nangiya eSwatini ngase ngiyawuhlala aba i-gateway between Mozambique and Swaziland. Bebathi nabeta lamakhadas ase-ANC befikele la kimi bese ke ngibaposela kuZuma la Joe Slovo la ngendawo soyalwanya na so bayati ke bona sibaba mixa nako ke sebangene nelwanya ngoba ngabo bobabili abathi ngenani eSwatini
ngoba bayathi ukuthi iSwaziland ngeke izithathe ibanike amabhuku. Ngangimbitela kutawuthi naba sengibabuthile banesibhamu. Uyathi ukuthi yathini inkosi sengibayisa phela kusho bona. Kwakuna Brigadier Mbita. Brigadier Mbita ngiyena bephethe isikhwama se-liberation, not only for South Africa, nabo onke lama liberations lala abephethwe ngu-Brigadier Mbita, ahlala waseTanzania. Wabe Tambo sothumela Brigadier Mbita sotawuhlana nabo naZuma la ngendaba. Sesiyahlangana la eForeign Affairs eMbabane. Kulapho ke babe sebathi ke cha bayise eTanzania. Sathatha ka iFoka 28 sabagcwalisa lapho, bahamba baya eTanzania. Konke lokho kwendelwa ukuthi kuze kuphumelele struggle. Laba kangangeni netibhamu kubonakala sibathambela nje. Bebavele bayaconzela bafuna tinkambu temasotsha tengakubo. Bangefika emasotsha bendlule bese bayakama sebahlala lapho. Labo kakabethi netibhamu le kwakungafuneki kungene tibhamu. Awu banginike 5 minutes sengimendlulile naye. Ngiyabonga.